Hey guys, welcome back. ꯑꯩꯁꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ every alternate day ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ zodiac readingꯗꯣ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯈꯔ ꯊꯕꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4-5 ꯁꯨꯔꯦꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯒꯠꯇꯕ ꯁꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ zodiac 5 ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ zodiac 8ꯀꯤ reading ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ zodiac 5ꯗꯨꯒꯤ 3 ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯪꯆꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯩꯗꯣ like day after tomorrowꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ zodiac ꯑꯋꯥꯠꯄ 2ꯗꯨꯃ ꯇꯧꯔꯒ zodiac readingꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯋꯤꯟꯇꯔꯁꯨ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯌꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯗꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕꯗꯣ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯅꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯪꯗꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯅꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯪꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯌꯨꯛꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯩꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯪꯒꯜꯂꯦ ꯅꯥꯇꯣꯟꯁꯨ ꯁꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯈꯣꯟꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯪꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ manage ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ so ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ zodiac readingꯁꯦ ꯍꯧꯔꯁꯦ let's get into the video so ꯑꯩꯈꯣই ꯍꯧꯖꯤꯛ zodiacꯁꯦ pick ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ zodiac 8 ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ 5ꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ 5ꯁꯤꯗꯒꯤ zodiac 3 ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯀꯣ 3 ꯇꯧꯔꯒ next ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ 2 ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦ so ꯑꯩꯒꯤ best friend ꯋꯤꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒ best friend ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ zodiac 3ꯗꯣ pick ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ zodiac ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ reading ꯇꯧꯁꯜꯂꯁꯦ 5ꯃꯛ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯌꯥꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯒꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯁꯥꯡꯒꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯔꯣꯏꯁꯦ 3 ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯪꯆꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯍꯌꯦꯡꯕꯨꯗꯤ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯪꯆꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯒ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ zodiac readingꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯁꯦ so ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ zodiacꯁꯦ pick ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ Cancer ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ zodiacꯇꯨꯒꯤ reading ꯇꯧꯔꯅꯤꯉꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ Scorpio Cancer ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ Scorpio ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯔꯣ ꯀꯣꯛꯆꯥꯎꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯝꯁꯦ ꯀꯛꯄꯗ ꯍꯟꯖꯟ ꯁꯣꯏꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯁꯝꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯏꯕ Aquarius ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ zodiac 3ꯁꯦ Cancer, Scorpio ꯑꯃꯗꯤ Aquarius ꯁꯤꯒꯤ 3ꯁꯤꯒꯤ reading ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯉꯁꯤ so Cancerꯁꯤꯡꯒꯤ readingꯁꯦ ꯍꯧꯔꯁꯦ Cancerꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ presentꯅ ꯀꯩ go through ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯅ main cardꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ presentꯅ ꯀꯩ go through ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ cardꯇꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ futureꯗꯅ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ plus adviceꯅꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ pick ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯁꯤꯅ futureꯗ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ vision ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ Cancerꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ last but not the least Cancerꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ advice personal advice card ꯑꯃꯒ pick ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ seven of cups ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ cardꯁꯦ pick ꯇꯧꯔꯦ so card 4ꯁꯦ pick ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣই reading ꯑꯁꯦ ꯍꯧꯔꯅꯤ but readingꯁꯦ general reading ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ Cancerꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ 100% ꯃꯛꯇꯤ resonate ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ at least 60 to 80%ꯗꯤ resonate ꯇꯧꯒꯅꯤꯕ zodiac reading ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ나 so ꯑꯍꯥꯟꯕ main cardꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ cardꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ Cancerꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ near and dear ones family memberꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ attach ꯑꯣꯏꯕ relationship ꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ serious ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ lovable ꯑꯣꯏꯕ loyal ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ bad traits ꯈꯔ ꯂꯩꯕ bad traitsꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ over sensitive ꯑꯣꯏꯕ over temperamental ꯍꯥꯏꯗꯤ temperꯒꯨꯝꯕ control ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯃꯁꯥꯅꯀꯣ over emotional over sentimental ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ over ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ attach ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ overly attach ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯤꯗꯨꯗꯒꯤ like samna harabada for example relationship ama lerameba relationship sida maje attached tawreba like attached tawba haidi ma moidi dum emotion je am thuna catch tawba people oibagi ko relationship to the depend tawbai tapta attached tawbai tapta tawarni ba mi singduda aduga break up tawrena khalaseba do break up tawra matungda moina di dum attached tawr le hobagi nungai tabase moina hen bai tapta tawjaba adumaina overly emotional oiba kangbu neba ko aduga amaromda moise masana masagi life se masagi pam direction da chatpa pamjaba haidi future da sima tawge career da sima tawge habaze isan apam line sida ko
mi atopana opinion pirapagumba it doesn't matter to them moina pamba line da chatnaba ngamnaba hotnarakani ba aduba hojiti moye path sinje directionless oiba off course oiba aduga karom da chatlino mana moina pamba path da gi khar divert tawga chatpagi mona tawba sigumba se khar thingnaramba yaiba so hojikiduna main card leigre ado mathangda ekhoi present ta kai go through tawrige habado oidoineba ado cancer singse hojik yumda ko yam ka hena mature oiba ma mokna taba oiraga su masa gi yumgi responsibilities kharadi dum usanba oi kangbu oye ba haidi yumda awa ana taba or kainoma sel thongi awa ba leiba natramaksu yumda problem ama thokpa matamda moina adum wa khangba do oigaleba ko maramdi moido ngasa yam emotionally active oiba people neba aduga amaramda moise mother gi nature cheleba haidi nupa oigera nupi oigera moigi friends group aduga family adugumado adudo moina loinamak care loba adagi moina yengjinjabado adugumado haidi moina care tawjabanina yengjinjabagi tabe tawe adubu like present sida ko adugumba mayam do hotnari kana moija workaholic ki type ta mayam gi phana ba khali kana masagi needs kumba prioritize tawa ngamda masagi oiba ke hani masagi oiba wants and needs to fulfill tawdri da mi gi hana prioritize tawbanina mi gi do thongna ba honai kana masagi oiba kem tawba ngamjadaba gumba ko siguma mayam sina moije lonely oiba adagi masana masaje isolate ko matawningakba mathanda lainingakba alone time pamba sigumba khara se present go through toramba ya eba cancer sing sigi card sigi matung inna mathangi card sina cancer singi future da kai oirakpa ya habadugi vision ama pidoine ba haidi sigi card se ko justice saiba card sigi matung inna mogi future je kitang problematic oiba problematic oi haibai maram su ai haijarake moina plan toramba perspective moina khanjaramba perspective tugi opposite ta thabak loina mak torakpa ko aduga mogi friends airo adagi moina near and dear ones moina di am khanjaidana haidi cancer sing sina di yamna khanjaba do oiba maram di moidi am fondly attached tawdoine ba mi myam aduna moina khallubagi opposite moina backstabbing go ba tarapa go near and dear ones na ko aduga natraga na thajaba mang ba thabak khara tarapa like masada injustice or unfair or thabak thodok me ama tho e na khanjaba ya ba gi chances to tholakani ba maramdi moigi life ta moina khallubadugi pura opposite ta ona taina bada thabak me ama future the problematic oiba obstacles me ama tholok pa ya by chances to lay ba ko aduna siguma chances se lay rabani na hojita gi hauna prepare tawraga leibiro aduga obstacle me am se lak pa matamda kamaina overcome tawni haiba matamda ko isada honest oibio ba haidi tawri ba thabak to da isada minam bigano ba aina tawgriba de chumra lan ba habda munna khanthabira matungda chummagadi adudagi like betrayal guma backstabbing of hangdar ga solution nama learn to biraga tung da mi do trust to baya ya de have do khantha biro wa phasina aduga bathang dagi mi trust to matam ne mi amada emotionally attached to ji kana hen da khantha bagi chances to adum thodok tu na ningsing han ba adum relation ama oina lobiyo ba aduga sigoma problem khara lak pa ya ba chances ti le ba haidi isada ko unfair oi ba injustice ki type da thabak torak pa aduguma problem khara oyak pa ya ba chances to le ba mathangi card sina future card ne 7 of cups singa sai reverse oina pick tawbane bako ain utpada chumna utkhaba khangde do sigi card sigi matungina isagi advice oina kai leige habado oyoine ba cancer singi damakta adu advice oina kai leige haiba matamda ko cancer sing se like thabak khuding mak tawbaje amuk taloina mak tawna wa hona ma le habadi kitang impatient oi bagumba aduga restless oi bagumba aduga tawri kana thabak se samna harba de ngasi thabak ama hawe ba thabak ama haraga next opportunity kitang phajaba thabak ama muk phange ba aduda amuk chongna ba hotna ba aduga thabak mayam da amuk ta tawna ba hotna ba adagi yumgi mi na thabak ama ho tawona harpaje si se tawri kanda ne nakanda su thabak ama tawna ba thabak mayam se loina mak manage tawna ba hotna ba hai tar amukta aduga ma mayam da manage tawna ba hotna kanda amatta oiba ngamdabagi type to ko haidi loina mak horakpa de loina haramaga failure oina loina mak thingna ba ya by chances to lay ba ko aduna cancer sing ki damakte advice oina kai like ha matam na impression oiba reckless oiba se thadok piyo aduga isa na tawgadaba thabak amada focus tawbiraga hadinga sai future da problem ama lakadawi habada adudagi overcome tawa ngamnaba isa na tawgadaba men thabak amada focus tawbiraga thabak tawreshala matungda atop ama mung paibiyo ba admaya tapna patience lay da hotna biraga di obstacle and problem plus struggles myam do kitang do also overcome tawbada yam ka hene help tawgani ba so cancer singi reading matang swaida lojare sigi reading se future and near future or be ko aduna reading se khar le ga mu jode reading taw jarake aduda mu change tar pasu yai
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯈꯔꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯣꯗꯤꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯣꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯅ ꯀꯩ ꯒꯣ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗꯅ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝ ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯥꯕꯒꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯣꯏꯖꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠꯅꯦꯕꯀꯣ 6 of Pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯁꯦ ꯒꯣ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯩꯕ ꯃꯈꯣꯟꯁꯦ ꯇꯥꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯛꯁꯦ ꯅꯣꯏꯁ ꯀꯦꯟꯁꯦꯂꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁ ꯕꯠ ꯅꯣꯠ ꯗ ꯂꯤꯁ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯣꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯅ ꯅꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯞꯁ ꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯣꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯃꯦꯟ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯣꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅꯦꯅ ꯈꯟꯒꯅꯤꯕ ꯕꯠ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤꯀꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯁꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕꯗ ꯈꯔ ꯄꯣꯁꯦꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡꯁꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯟ ꯀꯝꯐꯣꯔꯠ ꯖꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯖꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯠꯂꯥꯏꯠꯀꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯋꯥꯒꯨꯝꯕ ꯊꯝꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯤꯌꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗꯀꯣ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦꯕ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯐꯇꯨꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯦꯗꯥꯞ ꯇꯧꯕꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯑꯐꯕ ꯀꯔꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯔꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯝꯃꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯦꯟ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯁꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏ 6 of Pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯄꯤꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯑꯗꯣ 6 of Pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯠꯇꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯗꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯤꯠꯁꯅ ꯍꯦꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥ పాꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯖꯟꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯒ꯭ꯔꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯅꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯠꯀꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁా ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯅꯦꯕꯀꯣ 6 of Pentaclesꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯒꯤꯚꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯁꯤꯚꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯍꯩ ꯐꯪꯕꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯑꯃꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯤꯠꯀꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯇꯣ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯣꯐꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯗꯇꯁꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯤꯠꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯠ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤ 6 of Pentaclesꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯠꯇꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯏꯚꯟ ꯗꯦꯞ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯩꯁా ꯄꯨꯁꯟꯕ ꯇꯣꯟꯖꯟꯕ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯇꯣ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯅꯥꯝꯇꯕꯨꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯤꯈꯩ ꯄꯦꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯠꯀꯨꯝꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯐꯔꯠꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯗꯕꯤꯌꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯟꯁ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯗꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯇꯣ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯀꯨꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯇꯨꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯣꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯣ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗꯣ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯄꯤꯌꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ
impatient oiba reckless oiba haidare ko sigumase haudik su toramba ya do future da su si se makha ta na do taragadi yam achaw achaw problems and obstacle haudik grit take an advantage kan haigibda adugumba dagi hena achaw problem thorapa ya ba aduna thabak ama taw matam da impatient oiba reckless oiba singdaw to biga no haidi ngahak tangi khalak bana thabak yam tawba gumba risk ka je polo lo salaga thabak tawsan ba gumba sigumase khara tawba male ba aduna future da khitang smooth oiba path ama da chatninga gadi impatient oiba reckless oiba je haujitagi hauna control tawba tambiyo ngai ngam singam da base tawbigano aduga tawgoda ba thabak ama da intensely focus or tawraga ne hotna biyo ba natragadi thabak to su complete tawba ngam da ba adugumba orak pi ba duna future je sumaina sum impatient oiba reckless oiba se taw taragadi yam problematic oigani ba ko ai isana khallu baduga taw thora iduga ona tengna ba maram the expectations to yam nang hak tangi khallaga thamjan gi ba gum oibani ne expectation no mit taw ngam da ba adai disappointed feel taw ba siguma me am se thengna ba yai ba aduna successful oiba bright oiba future ama phangna ba hotna ge hai taragadi thabak ama taw trikanda pre plan taraga phasna hotna biyo aduga isada tawdar ba thabak to da focus piraga thabak to loidri phawa top ama chaga pashin da ba gum risk low da ba hana plan tara ko na consequences ka irak pe ha ba da phasna khantu oga hotna biyo ba Scorpio singi da mata future se bright oige haragadi aduga last kisina advice card ne Scorpio sigi da mata advice ina kai lege ha ba da haidoine ado sigi card sina emotional overload overly reactive over emotional siguma me am se haye ba ko sigi card sigi matung advice kai no ha ba matam da ngasai isa da present ta ko mina advantage lo bi give ba or disappointments me ama go through tori ba da adu the future da su orak pa yai haye no ko sigi future card na adu me am do orak pa matam da emotionally overload orak ani isa je maram diam ka hana zu reactive oiba people oibanina aduna oversensitive oibanina nungai taba me am jina ko yam even depression gi side ta bhawa chat pa ya bai chances to la kani ba ayam bana aduna adu do control to na bagi damakta isagi emotion just stable oina ba hona bi ba stable oiba se kamai hona ni ngasai future do smooth or kan stable oide aduna ngasa hai ke ba do ina impatient oiba reckless oiba thado pio aduga like yam ka hena over emotional oidana ba yam ka hena reactive oidana ba isana khara phatha biyo ba haidi disappointments and setbacks haise mi khuding makki life ta laywine aduna like isagi dang natte habado khanbiraga failure haisidi mi khuding makki life ta lakani habado khanbiraga ne adu no stepping stone oraga hotna biyo ba adu depression oraga moody oraga lebe muhutta aduna haidi moody and over emotional oiba side se khara control to biragadi yam hen afaba oigani haiba advice se leiba Scorpio singe damakta so Scorpio singe si reading matang swaida loijare sidagi lawba yaba advice tum resonate to bagai loction biyo aduga mathang da khara leiraga amu changes leibra habadu yengase ado yam lang ko background se do mayam na dum manage to biro ai su upai laite haidi mina lang pu du aina ro natra aduna hoi lawyer Scorpio gi matang side thank you for watching my video bye bye. So last but not the least Aquarius ki reading tawdoine hojik sina Aquarius ki main card oirani ba main card oiraba matungda moi ye present na kai go through tori future da kai europea aduga outcome advice outcome dum hai ja haina ra habai dum personal reading tawba da ko outcome yang man na outcome ja haina ra bane ado last kisina advice oidoine ba da kai hoji card sing ja shuffle tor ba matung da kai pa ya kai leige habado yengase moi gi present future amadi advice oina ko aina ne video je mateng shoot tawri ne ba ko haidi reading ama lor reading ama shoot tawri ne ba adu aina shoot tawri ngai mar tu da di background je to minna pra silent ta laram doi ne ba adu aina hek reading je hawrage na tawba ga ne prithibi gi pot loina mak lang ba hawrani ado hawrse hojik ahan bada Aquarius ngi main card le khre present ta kai oiri habado yengase so two of swords reverse the picture ko ado sisina present oidoine Aquarius singi damakta aduga future dana kai leige habado future dana the sun hariba card se picture haidi sigi card ina future gi vision pidoine Aquarius singi damakta aduga last but not the least ekhoi hojik advice oina kai leige habado yengase so king of cups singa sai chongthor ama bune aina han ba shuffle tawada sigi card ina advice oina thola ai ko adu hojik amam ta oina ai explain tawjar age Aquarius singi damakta
So ahanba main card sina Aquarius sing hojik kai hairige haiba matamda moigi characteristics se moise khara mayam dagi advance oina think tawba samna harba friend group amada wari gumba sana matamda moisina kitang advance oiba ideas kuma puthokpa ko adagi masana masada self reliant oijaba haidi mi ki darkar ka shuta de kaina khanba masana independent oina lepchaning ba ko masana masagi like life ki path to semjaning ba mi opinion to it doesn't matter kaina khanba kangbu do oidoini ba ko aduga amaram da moise mi gi namakta su yam khalle mi gi phana ba su yam khanbi adubu moina yadaba mi dudi ya khide haidi amukta once the person they will hate it forever they will hate them forever haidi mi ama hate to khiba mi ama na moida lalakpa haidi hate to ba haidi hate pa ngadi to ko miduna moida lalakpa gumba adugumba tawtari moina punsi chupa adum haidi yek na bagi type adum khanbada adugumba da tawgalleba aduga amarom da moise mina Aquarius singje khara Aquarius singjidagi khitang lapna ga lening be type toyeba adugi maram desu ai herake ba moise am unpredictable oiba haidi moina taw kai tawraka doino habaje predict taw bangam daba pra mysterious haina classify to Aquarius singje ko aduga sigi main card sigi matungina atopa hena kai hari ge haba matamda Aquarius singje hawise moise healing period of time haidi masana masa self love tawjariba discover tawjariba heal tawjariba period of time da leirin haiba amarom da di haidi side amada haitare ko ado present sina kai hena hari ge habdo yengase ado sigi sina present card ni bako two of swords se present card sigi matung ina Aquarius singje conflict kumba dispute kumba da khara mingle tawruba haidi loina mak natraga su Aquarius khara ko mina yam yengjinba gumba krak yengjinba thabak tawri khuding yengjinba gumba haitare adua like kainomtang pha na ba tawjarak pa matamda hana namthabi na ba hotna ba gumba adagi thabak kumba ayat apan adum piba gumba sigumba sam thaina ba maleba aduna isada like decision lawba ngamjadabagumba in decision period of time adagi like thabak loinamak mayam dui conflict mayam do deal tawna bo honai kan isaga oiba thabak mayam je suspend tawbagumba sigumba se go through tawra pamaleba pregnancy da tawriba suaram gani aduga tawraga hojisina nga sai healing period of time da adalaiba kangbu su khara oiram gani ba aduna sigumba se conflict and like kay hani indecisive oiba isagi oiba like conflict kuma so electraga so isagi oiba decision ama lobam khangdabagumba sigumba khara go through tawriba maleba ko present Aquarius singje adubu like ngasai gi main card na hire sina moise healing period of time da amuk lai na hydra aduna go through tawriba targa su yam thuna adum healing period of time da laagani habasimagi ready da adum leibiro ba aduga mathang sina Aquarius singi future da kai orang pa yage habdi vision bidonya do si future ja dum hayeng mai boki future oy ni habdi leite adum Zodiac reading se akoina rasifal yeng ba dumaina matam khara lera adum change tawni ba ko aduna si se dum near future do oigani near future da kai oy ga hamatam isagi future gumba isagi like career bo or aduma myam se hanadi vision ama leijaram targa so hojik se unrealistic oy ba cloudy oy ba adagi fantasy world ta tawraga leiba gumba aduga mi myam gi phana ba khali kan nga sami ki sam khangal le hydra da mi myam gi phana ba khali isagi ithauda isagi career da soyakpa gumba siguma se khara thengna ba yai ba mi myam yana ba chatli kan da haitare ko aduna Aquarius sing na future sida aphaba side ta chatlan ge haitar gadi mi gi opinion se thaina dagi ma lawak ta badawna hodi shoda ma law ga ba mi duna noi gi like future do sembira do na te mi gi opinion do na noi gi future do help to bi do na te ba aduna nasana phaiye nasana chumme na khanma du da anirak ahom lakti khalo ko decision no jikanda adubu nasana si tower ni na khan tar gadi adugi decision do the firm on stick to ba aduna mina kai harakpa kholakpa mina yengjan gera thi ngangna gera phan ngangna gera kam tamawa lo no ba aduna like future do smooth oina chatpa ngamba positive oina chatpa ngamba the side ta puba ngamni ba aduna tabi da mina si haire disappointed or ga thana depression ga chatpa ya bagi chances su si advice card china hairi ba ko aduna mi like emotions mi awaba nuai taba kamta it doesn't matter for you now for your future to be bright haidina sagi future to bright oina bagi ta mi gi yam ka hena khallu no haiba hojiti na sagi da makta hotno haiba gumba ne ba mathangi card sina advice card ne ba advice card sigi matungina emotional abuse adu over emotional toxic relationships sigumba se pi boko sigi advice card sina kai hai ga matamda yam ka hena close oina khalamba mi yamna phana khalamba imanabi oigera relationship oigera sigumba mayam sina emotional abuse tor pagumba
ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯁꯥꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗꯣ ꯕꯦꯗ ꯁꯥꯏꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯇꯣ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯡꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯜꯐꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯑꯣꯕ ꯍꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯂꯧꯒꯅꯣꯕ ꯃꯤꯅ ꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯑꯣ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯅꯣꯂꯦꯖꯇꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯣꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯍꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯇꯣ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯌꯁꯁꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯌꯁꯀꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯁꯣꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯁꯣ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯥꯔꯤꯌꯁꯀꯤ ꯖꯣꯗꯤꯌꯦꯛ ꯔꯤꯗꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ 1K ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯌꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯅꯕꯨꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯊꯥꯒꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯁꯤꯗꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯗꯦꯖ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯩꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇꯣ ꯂꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯅꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯗꯦꯖ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯝꯕꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯗꯦꯖꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ 2 ꯗꯦꯖꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩ 2K ꯍꯧꯖꯤꯛ 1K ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯦꯗꯅ 2K ꯌꯧꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯤꯐ ꯑꯋꯦ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ 3K ꯌꯧꯕꯗ 4K ꯌꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯎꯖꯟꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯤꯐ ꯑꯋꯦ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯒꯤꯐ ꯑꯋꯦꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯒꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯥꯔꯣꯠ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯗꯨꯗ ꯒꯤꯐ ꯑꯋꯦꯗꯨꯗ ꯐꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯃꯗꯣ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ 1000 ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩ ꯒꯤꯐ ꯑꯋꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯕ So thank you for watching my video. ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯖꯣꯗꯤꯌꯦꯛ ꯑꯅꯤꯗꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ future spouse reading ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯦ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ bye bye.